Nuno Mendes, left back wa mbere ku isi, yafashe Mohamed Salah, Bukayo Saka ndetse yikuza Lamine Yamal. Azwiho gufata abakinnyi ndetse b'ibihangange ba mbere bakomeye cyane ku isi. Kubera iki tumugarutseho nuko benshi bavuze bati Lamine Yamal agendera mu mufuka wa Nuno Mendes. Ibi babikomera ku mukino wa Espagne aho iheruka kwakwa igikombe na Portugal UEFA Nations League, aho Nuno Mendes yabujije Lamine Yamal ubwinyagamburiro. Hari hatahiwe umukinnyi wahuje Paris Saint-Germain ndetse na FC Barcelona, bibaza niba Nuno Mendes yakongera kubloka Lamine Yamal. Ibi byarabaye biba success kuri Nuno Mendes ndetse anaba man of the match. Kubera iki tumugarukaho, reba neza ko akanze subscribe kuri Hot World Entertainment. Amateka ya Nuno Mendes. Ku itariki ya 19 Kamena mu mwaka wa 2002 i Lisbon muri Portugal havutse umwana witwa Nuno Alexander Tavares Mendes. Avuka mu muryango ufite inkomoko muri Angola. Gusa kandi uyu mwana akiri muto cyane yakundaga cyane umupira w'amaguru, akaba yaranahoranye inzozi zo kuzaba umwe mu bakinnyi beza isi zagira. Yakuriye mu gace ka Sintra aho yatangiye gukina mu ikipe y'abana bato. Kubera impano n'ubuhanga bwe mu kwiruka no gukina nka myugariro, byatumye abatoza bamubonamo ubushobozi bwo kuzaba umukinnyi mwiza wugaririza mu kandi neza. Ibi byaje gutangira mu mwaka wa 2011. Ku myaka y'9 gusa Nuno Mendes yinjiye mu ishuri ry'umupira w'amaguru rya Sporting SP Academy, rimwe mu mashuri yatoje abakinnyi bakomeye cyane nka Cristiano Ronaldo, Luis Figo ndetse n'abandi. Yahise atangira kwigaragaza nk'umukinnyi wihuta cyane, ukina nka left back kandi uzi gucanga umupira neza. Ibi byamufashije kubonwa n'amakipe akomeye cyane. Ku itariki ya 12 Kamena 2020 Nuno Mendes yakinnye umukino we wa mbere muri Sporting SP. Ni match ya Premier League, ini shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Portugal. Uyu mukino wahise utuma abantu benshi bamumenya kuko yakinnye nk'umukinnyi mukuru kandi utuje cyane ku myaka 18 yonyine. Gusa kandi mu mwaka wakurikiyeho 2020-2021 Nuno Mendes yafashije Sporting SP gutwara shampiyona ya Portugal ku nshuro ye ya mbere mu myaka 19. Icyo gihe yahise afatwa nk'umukinnyi ndetse umwe mu bakinnyi bahazaza h'ikipe ya Sporting SP. Ntago yahitinzemo kuko Paris Saint-Germain yaje kumubenguka. Ubuhanga bwe bwatumye amakipe akomeye ku mugabane w'Uburayi atangira kumwifuza. Muri uwo mwaka 2021 Nuno Mendes yagurishijwe muri PSG, aho yahise asinya amasezerano yo gukina iyi ekipe iri mu zikomeye ku isi. Kuva yahagera Mendes yahise aba umukinnyi ukomeye cyane mu bwugarizi bwa PSG. Uyu yakinanye n'abakinnyi bakomeye cyane nka Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, gusa kuri ubu ari kumwe na Ousmane Dembele uretse kwegukana Ballon d'Or. Mendes mu ikipe y'igihugu ya Portugal yahamagajwe bwa mbere mu ikipe y'igihugu ya Portugal 2020 afite imyaka 18 yonyine. Yakinnye imikino yo gushaka tike y'igikombe cy'Uburayi ndetse anakina Portugal muri Euro iheruka, anayifasha gutwara European Championship zigira kuri 2. Iyi Euro ya 2020 ndetse no gukina igikombe cy'isi nabyo biri mu bintu byatumye uyu mugabo agaragara neza yuko ari umwe mu beza isi zagira. Mu gikombe cy'isi cyabereye Qatar yari umwe mu bahagarariye iki gihugu cya Portugal ndetse biteze kuzakora ibitangaza mu gikombe cy'isi nubwo batagitwaye. Ni umukinnyi mwiza ndetse ufite imico n'ibimuranga byiza kuko n'umwe mu beza afite discipline. Left back wa mbere ku isi, afite umuvuduko mwinshi cyane, ibintu bituma abasha kurinda neza no gutera imbere mu busatirizi. Mendes afatwa nk'umwe mu bakinnyi bafite ahazaza heza cyane mu mwugarizi ku rwego rw'isi ya none. Yatwaye ibihembo birimo nka shampiyona ya Portugal, atwara Ligue 1 na PSG ari mu Bufaransa
ndetse yatwaye igikombe cya Champions League ari kumwe na PSG, atwara UEFA Championship ari kumwe na ekipe ya Portugal. Ese afite ubuhe buzima bwe bwite? Mendes ni umukinnyi wicisha bugufi cyane, ntavuga menshi, ntakunda kujya mu itangazamakuru, akunda gusa umuryango we ndetse n'igihugu cye cya Portugal ndetse na Angola. Kuva akiri umwana gusa yagaragaje ubwitange n'imbaraga, bikaba ari byo bimugira umwe mu bakinnyi bitezweho byinshi ku isi. Kugeza ubu Mendes afatwa nk'umwe mu bakinnyi b'abanyabwenge n'abahanga ku ruhande rw'ibumoso. Ibi bimugira umwe mu beza ku isi ndetse akaba nimero ya mbere ku isi mu myaka 3 ishize, kandi abantu benshi bavuga ko azaba umwe mu bakinnyi bazasimbura ibyamamare bikomeye nka Marcelo cyangwa Jordi Alba mu bihe bizaza. Umwe mu bakinnyi beza. Aha ni kuri Hot World Entertainment.